بليت مشوان هجا دانوستان دنابینا انک سو پیان که دکور دروجه با سره که یا رایا گشتیا کرده محسن طاهر اندامه مکتب سیاسی یا پارتی دموکرات کردستان سوریه جقامش رول گلمنه دنباش که محسن بمخابنی بد سوسیال مدیا درایا گشتیا کرده دوان روجین داوینده هر تی آخافتن کو دیالوگات نابینا کردی ده کتیا روشکی پر خراب ده او جی گریداویه که هن برپرسین پیه ده افدا خویانی ده مدیا خود جی بلاف کرن گلو سکنا انه کسش بویویه که چیه براستی دیالوگا کردی ده نقطه که راوستان دنی ده یا آگاه داریا مشتور بگرن که محسن بله دنباش کاک جمال شوا وک هندزانن صبح yani 10 سالیا دامزراندنا انجمنا نشتیمانی کرد سوری 26 هیوا 2011 شوا جوی چاقی آرمان جامعه سرکه دش انجمنا نشتیمانی کردی گو ام یکیتی و یکریزیا تفجر سیاسی به مجول بن و هدف ما استراتژیک و براستی لسر وی بنگهجی مدرک رکفتن ما آواکرن 2012 و 2014 و ایروجی براستی او دیالوگا گو دبی ام نابجن وک انجمن اجتماعی کردی نراوستایا لی مخابن یعنی جهه مخابنیه گو يعني اف تصريح يجوش آلية سركردين بارتين يكيتيان اجتماعي كردرت كفن يجو او سركردجي يك وان كسي شاندا گفتگوی دنا دیالوگی دنا گو يعني va تصريحات دن بگمان اف ناكفت خدمتا يكريزي وديالوجا كردي ده بيشكتناوي ده لأمجي وك أنجمنا نجتماعي كردي حتى إيرو أم رشدن لسر ريفابريا في ديالوكي راستا كاك جمال دمك چند روج درباس بون سكنيا ديالوج لهنك ظرف تكنيكي أو هبون يكجي هنك شاندوي أنجمنا شاندي بارتين يكيتيان اجتماعي دربون شاندا نونري شاندا أمريكي يعني أوجي يعني إجازاوية دربي كردستان سوريا هناك مسائل فيرنجي تكنيكي هاتن ميداني لأمش آلية خدا وك أنجمنا اجتماعي كردي أم بجن ما ديالوج نسكن عندي وأم رجدن لسر ديالوجي وحتاش ما بي أمش آلية خوا حمو كلام وبرزغريكا البيشيا في ديالوجي راكن لی اف اراده جی دویل جم عالیه دی جی بیدی ساعت بجم اف کسی دیالوگ دکن نمازه سرکردن گو بهفر درونند هر دو عالیه دیالوگ دوی گمان من دوری راگ هندنه و تشتاب بیجن جبرکو اف بهتر ناکوکیه چیت کن و بهتر روشا دیالوگ آلوز دکن لی دی سا دوباره اد بجم دیالوگ نسکنیه لی هنک ظرف تکنیکی هاتنه لی گمان من او دیالوگ و ریبت هره كي محسن نها بابتك ياكو يعني ها تقوتن كو مديا بيادة ياكو إيروجي بآوايكي ذكري دس نشان كريد بيجاكو أنا كسا لديجي پرورده ياب كردية همان تشت يكجي اندامي شاندا بيانك د مديان زيكي بيادة دس نشان كركو أنا كسل دجي پرورده ياب كردية براستي أنا كسل دجي پرورده ياب كردية ام وك انجمنا اجتماعي كردي يكش ارمان جزمه سركه گو زمان دايك امفير ببن و ام براكتيك جيما افكار كريا و ناويزي چوزارو كي كردا ام دبيجن بفضل تفجر سياسي كردستان سوري حتى انها ناوي واب كرديتين تبلو سياسات تعريبي جو بصده سالا لسرمهات اجوتن ام في يكي ام شانازن تالي دي دجي ام ندجي
پەروەەردە و زمانی کوردینە ئەم و دژێ خوێندنا کوردینە ئەم دژێ ئەدلەجێنە گۆ خوێندنا کوردی کەوێ دوارێ ئەدیۆلۆژیادا کەوێ وارێ خزمەتە پارتیکی دەد کەوێ وارێ ئەدیۆلۆژیا پارتیکی گۆ خەلکێ فێر بکێ ملەتێ جیلێ ئەم سەرێ ئەم ڕژدن گۆ ئەم وەک زمانی کوردی وەک خوێندنا کوردی گۆ ئەم bi zimanê xwe bixwînin di medresa de di zangowa de li her derî lê gumana min eger sibe hat û gotin gober ev xwendin gor edleca encumena niştîmanî Kurdî bê em ê wê jî qebûl nekin ji ber ku xwendin divê dûrî kekê Muhsin min dixwest ez pirsekê jî ji te bikim kekê Muhsin niha beramberî Rojavayê Kurdistanê hin gefên nû ê got تين كرن هنا أو جف يعني إذا أصلك حريب بلند إيجو تين كرن هنا مقابني ب سينو أو ديواري قلنا بالنيزي كي دربيسية كوهات بودانين نهاجالي تركيا بتيرا كرن تيجو تنكو أفنا ممكنة بروسيك بيج بوي إيري شكي برامبرين روجابايي كردستاني أف روشاكو دحرمي دا رود دا ديالوغا و گلو نزیکاهیەکی چاوا دکاری نزیک بکەی کە محسن بەری و ڕێکەفتنجی بێ دەستنیشانکردن گەلو دهن بابەتاندا ئەف دیالۆگ نکاری هەلوەستەکی یەکگرتی وەربگرێ کە محسن گەردوێ بابەتێدا دیتناتن بەێ ئەv پرسێکی گرنگە کاک جەمال شخوا گەفێ دەولەتا تورک دەسەڵاتە تورکی نەسەکن یێنێ و بگومانە من بەری دیالۆکێژی و دیالۆکێ دەژی و پشتی دیالۆکێژی بگومانام ئەف گەف ناسەکنن لێ ئەڤژی ئەزێژی بزەلال بێژێم یەکڕێزیە تەفگەرا سیاسی لە سووری ناو بەرا ما و پارتیên یەکیتیە نیشتیمانی کوردە گومانە من وێ ڕەحەتیکی چێکێ عالی هەرێمیژی و عالی جیراناژی و عالی ناودەولەتیژی ji ber vêyekê jî hişmetê xwestin em rişd bin û tê astengî û kelemal pêşiya vê yekrêziyê û yekhelwestiyê çê nekin yadî jî em her du alî îradekî xurt bilez vê yekrêziyê pêk bînin ji ber ku wext neş ji ber jewendiyê me wextê dirêj dibe dikeve yanî bin berjewendiyê kesê nehezê yekîtiyê yê got dijî yekrêzî û yekîtiyê ev tê xwestin em dixwazin ji we aliyê dî re jî ji we biraderê xwe re jî bêjin zûbûn bilezbûna yekrêzî û avakirina yekîtiyê ew gelek pirsgirêka çareser dike û her wesa jî eger ev yekrêzî bibe herê serî serpiriştiya dewleta Amerîkî wek hûn zan serpiriştiya vê yekrêziyê dike vê diyalogê dike ew gefê hajî bigumana min wê mînin nezerî lê eger em wek tevgera siyasî Kurdî vê qunaxê vê zerfêha zelalî nexwînin û lezbûnê yekrêzî û avakirina yekrêziyê de nekin gumana em her tişt war de mumkin destwerdanekî nû destwerdanê nû çêbêj aliyê desthilata Tirkî eger serêkaniyê eger Kobanê eger aliyê dêrikê lê gumana min ev tiştek heta îro gefin lê ew jî berpirsiyariya me jî ew e got em karibin yekrêziya tevgera siyasî bilez pêk bînin em hemûş aliyê xwe de em her du alî îradekî xwe di vê meselê de pêk bînin ez vê jî bêjim kak Cemal divê em jî tefehm bikin yanî hala cîrantiyê navbera me wek miletê Kurd li ser xaka xwe li Sûrî û cîranê dehawîrdor jî hene divê em sînora ihtiram bikin ev tiştekî esas e lê em ji wa jî dixwazin ev kesê destwerdanê dikin got ew jî ihtirama îrada milletê me bikin em jî xelkê Sûrî ne em jî xelkê Kurdistana Sûrî ne li ser axa xwe jiyan dikin me tedel kesî nekiriye û destwerdan aliyê wa de nekiriye em vê namê jî didin wa em bêjin madam em destwerdanê nakin hêviya me ew got ew jî destwerdanê nekin ji aliyê me wek Kurda tê xwestin em ê helwest yek helwestiya xwe krêziya xwe ava bikin wekê dî jî hevalbendê me hene kak Cemal dewleta Amerîkî îro hevalbendê me bivêne vê ew serpiriştiya vê meselê dike û ev roj hilatê feratê wekatê gotin îro dibin kontrola dewleta Amerîkî de bigumana min ev ê bê sedeme got desthilata Tirkî gelek cara bifikirê heta gavkî wilo bavêjî
سپاس بۆتە محسن تاهر ئەندامی مەکتەبا سیاسیا پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریەش گۆش قامش لۆرگەل گەلک سپاس بۆ